Nang hoa tuling mah phải chưa thâm nè làm gì này cái gì nào hay por em cái này biết được không mà hay por em baru tu Batu. Nah. Ini for ini kata maksud je ne? Nah, maksud je ini for ini Vertu Primary Health Center. Kita mesti yogi atau ni kesniwan. PU Ministry of Health and Family Welfare yang Sarkar Jalai Thau Sumaru MH Port Deskan Blok. Te seru order lang wo MLA yang than manu jawab sunga kamjuk dia na dicu yang district te waktu TV te kita mengata dang man meeting gi di duna di wan duna M kok yang kan tahu semua ke ini wan bot den gi to kamtang he to wa pek ye em kam di wan duna gi tahu semua he to wa yukun yang kan klam COVID-19 let's go. So common toilet, common this bathroom also. So that is the important is the community participation. Ini kita national work, dan ni kita kam national. Kita kam apa jadi kita kam jompi. Ini kita kam dalam lah untuk dalam national dan yang tang serkal dari tang department mana kan kawan yang ini ada kan ulu macam ni. Yang ada ni, ulu dah bilang tu kita pang mencuang lalu bersekiru macam
Anak live yang Cuma itu bisa pos kan sih. Idam satu continuan. Kan berapa? Terus banyak. Kok sim interview ni? Hai. Cik, sejak ni mah itu mah. Ini rupiah ni. Syam ni sah. Eh, nak film nak dalam ni. Film mana? Okey, okey. Ada syam, ada syam. Film mana? Boleh buat ni. Ada, Amelia mana saya lupa. Betul. Batai quick tinggal tu. User not tinggal. Dok Ali. Kamu doktor kan? Ya. Ya. Sas ngomong ya tu ini kini kajing inspection jam pim tagas ngi apa kini ki PCCC kebetulan apa alas kan blok kayak kajing siam jam pi kajing duna ladaki don. Tapi di kau aku beli lokal beli di mana ujungi doktor dalam ni kepada pangkat teknikal yang sebagai doktor kepada pada yang kalian kita penggerak dari benda kuno fight yang ni COVID-19 tinggi naga liang jumpa health department ni ale naga we ka hospital sebagai hospital naga PCC ban pe bangi ki PCC jungi kepada bapo kepada sejengal ni hajan ru ya long em ke balak pengkret naga banta jinur kam naga banta kani ka jingi fight dem tahun ni coronavirus tengok bagi syam yang ni i bagi ni ki doktor yang ni naduk ki nurses yang ni naduk ki lab technician bagi we nong tray betre ni ke health department ngi kalau kita lapong kaya bah keladon ke isolation center nanti keladon ru ki PPE keladon ru ki mask sanitizer ki gloves bagi ki kam yoki bagi tray rangka ru bat ke DMHO office di doktor DMHO don nang ni di percaya mi ke bede ke bah dak liang jong ke technical you seperti doktor DMHO jongi Kalian jongi, kalian juga health department, limba ke office jongi ni Joai, ni wan mentah sini ben pek ni kan ni ke PHC, ni wan lang bisa ni, ni kling jimut, aku nak kom ngila man ben krek, mah mentah kan ni ke, kom ngila man tiap lakam yang kan ni ke mengi
ong boro reaktif muka taka COVID-19 di kalian nginjung doktor nang ni doktor berbuya berki staff jong ni officers ki staff jong ni yang ni laya persang kepala ni ibu lajong kepala man bu ang ni kawi ke isolation bed ang ni kumnu yo don ki mo taki bengi ang ki suspect ki hakini ki benai bala adep don we ba awan tia ang ni kum suspect bat adep test yu bat long negatif ki ya kawi pat kalian ki nang kalian jong ka PHC nang tarengkat pekerjaan Thailand jong ki snong ki thau kila bu kawi ka baki ang kita quarantine center di quarantine center kemud lada don munu bawan na sabar ni na sabar na situ gijaka kiba mo kidon gini ki pang ini jing pang covid di lada jar khat ba kimla man syong hin kata ka baki ang ka home quarantine tingi la man bu yaki kita ki quarantine center kita kalau gijing pen krek na galing jong ka PAC agani jaga Kumpak kelong kini ki equipment semua, kum ke PPEs, sanitizers, gloves, mask. Kum nuk kum ka jingdon kam jong ki bat kabala pak siki kini jeka sumar ki biang ni ame atau kedon nim don di jingdona. Kalau ngum ni mah ngi tiar ki ba ni yo na po state ki ba lawan na po office jungi kum ki PPE kita ki mask ki gloves kita ki hand sanitizers antang ki banginang sio sien ni ki singi untuk thermal sensor tu ngi don bat ni di ngila ai kendia kan soit kat badang wan ki stok untuk ngidang ai khambun tamba kumang ni hapo baratu hang ni PHC idon kumakar atlet kita ke PPE mong PPE kits ni mah ya kalian mengili sanitizer ngila ai bun sanitizers nang ki mask kita triple layer mask mah ikitu ngi ai bun ti kata jing kelirong kabiang nang kambiang kumbalang mentang ila nang magabiang mal boleh ngimdon nang pak tak kalau enggak apa ngidon kamban ayu ben sutu meh juga por pat ni persang hingga bala kat banangan tiadang mener nang suyo ini tiar nang suan meneh nang supaya apa office santai apa IMH office ti gitu tiar ila ban ayang ini ki CC Kumpak kelong kini ki bypass ventilators pakai X-ray. Hakini ki CHC and PHCs. Kelong kumno kumpak kelong muta. Pika ka plan kalong ba ikini ki don ada jabang yo niu nong pang COVID-19 ada deu ba pangjur mo ila don lupa kani ka MCH hospital bodan Jawai ban ila ban admit taw nong pang MCH jabat ba kajing sumah MCH lesikan kame ani ba ula pangjur palat menumpang don kaman referral ni ban pha sikui hospital ba kham chalor di kedon kan digrim su pengilaman pha ada don kam di reha kembalong mentang ila pen krek ya kani ka MCH hospital bukan nong isolation mo gidon ki isolation bed sentu di man ka sengi review ki jingon kam ni isolation bed sama agini ki benai bala dep ngidang don tang pumba supposedly ka atli mentang ila nang kiu gini gi jemput krek jungi mentang ila don palat masan supposedly isolation bed apa MCH hospital ngidon pat sakini ki corona care center bagi ong di corona care center gidon artli we gede apa ini bagi ong Saint Aloysius hospital bodan tai umulong ang tungila ban bu ikinong pang life armor ye nang tahang ni hakiang nang ba government college hostel don ke boys hostel bat ke girls hostel yang tur ngila ban bu la don kam ye kini ngi ong kita ki NB category of patients di hang tu ngila ban bu adu nyu fongut ini gi nong pak jadi jing pen krek layak sa di hang ni corona care center ngi umulong masa ingin le kamong drill le ta kamong drill na de le sisien na gani ingin nang le yang lesai di jingon kam hang tu ngila muncung no ngila pen krek dawai de sin ngila bu nang ta ki staff ni doctors gidon ki doctors untuk bila ada appoint nang ta gidon ki nurse ngila de appoint gidon gini ki ong ki housekeeping staff gitu ngila de appoint ngila de pai training ki bro khat di menta ka jing men krek kala long muncung no ang ta sin Rusia ngila biang stang don kam men le ta kamong drill plus
si banderon kam ban mo ban start ban stang ban tre kam no ka Kum semua briefing ya ke jingdon jong kitiar apa ke MCH. MCH minta gila minha kini sini beladap yo ajeng tip gila don kita gi ventilators atli gi ventilators mila yo ti kidang don gi tiar kiba kidang inden ti mene ngila yo gila wan gi tiar kiba poy po office jungi ti gitu ngila wan ajnis MCH hospital begini ki PPE ki gloves ki mask ki sanitizers gitu ngeladap ailut nota ngila ai gini ki blanket ngila ai gini ki mattresses ngila ai gini ki bed sheets ki pillows itu baru khat ngila dap ailut sa MCH hospital nang tagi jing tia ru la kam kiu mong mene la don palat ya sap hoteli ki jing tia mengap pengkre yang tu gidon ki doktor ke batre po Yalong Civil Hospital gidon ketu kan ki doktor nok tu ki pangi buang ni ha MCH hospital ban le di ki tu Oke, dokter lihat ajing dai berki dokter. Mas katu ni ya wot bang injui dan dokter. Duna kaman power ajing dai berki dokter. Kumbelang mentah kat nungut ke bafila jet nang bentar ki dokter benpek gitu pang covid. kata kalau ke jaka mo hapo PhD gidon ki doktor juni Oke. batrai man ki PhD gidon ki doktor mo to ke hospital pan hantai MCH hospital gidon ki doktor ki bangi sim nang nina Yalong Civil Hospital nyarap ini hang tu ha po MCH hospital tinok tah ni corona ka center gidon tagi doktor bangila ada thung ban kin le di hang tu Kemudian kajing shortage lagi dokter hagibai pat ki Jepang hagibai pat ki regular. Kumbolong mata ngidangi ai nuksa kumi ki CHC mo CHC ngidon kami specialist dan kami specialist ndai kajing ka isar itip kata dan kami specialist ndai ki specialist di duna berway kesti ma mengikut 5 year tip kata di nagalian desa nagalian department nak saya pisang ikat bola man dian ini jidon kam tahi Aku klik jong di dokter ko pai di distrik Pitip bah baga distrik jong ni kedai referral baru di hospital kedai referral center kim ban ong ban ikut bah wan mangar le deng hab le lada kwa ban sumar bah hab le slo dah kai hagini gipor kai ke bapin ong hagini dan lang baru health minister kai ke bapin ong nak bentaban penghasil ini covid hitin marba bile covid-19 hi mulung mentah distrik jumi imdon kes mo imdon we menong pang covid mo di negi jing pengkrek nginang pengkrek angka MCH hospital kila pengkrek yang kalian jeng medical superintendent dan juga Yalong Civil Hospital itu ipik me itu yang pengkrek di jingdon kam berkhot jingdon kam kila pesang man ya bahak jadi dokter. Jadi kalau kami ni pat kita kami MCH hospital ngila bu dokter mana Yalong ada dokter kamu ngila ban sim kiwe ki cakap tak song jingdon kam So, Vivian. So semua bahaya tu ini. Menen kila सरकार का या अफसर तली की एम्बुलेंस के अकनु कर कम बाकी था या की बात की पवेसेंटे हेल्थ सिस्टम एजेंटे हेल्थ सिस्टम कानु तली की भी नेकिन की ngimpan mang le ci district bro unta boro ke ambulance siwa arson tri bopoi yang ai bitang ye 108 la ke bonta ga jing kun jong le covid-19 ti ta di la da dor kero no emergency na po 138 in fa lo ci district pero tambah ke boro munta ke command ke wan bitang metawe ka sos be 108 Okay, so it has been alleged bah kini ki ambulance bopoi deki second hand ni ki bila ada penut kam suar. Ngomha that allegation anybody can give allegation has to be proven kata hak benda wat ye gigi sisa mah kata menurut men keren and the what the tip saya gigi sisa gila ben betai yang betahi ngimpan tip ya ga gigi sisa mah okay. Amale kamu ong piwan appeal bi ba ajing ta oga ni lockdown ajing percaya covid. Kajing kepak nagling yung ngas yung nungkong pau jing siang kemen ni jing kia sa wiwan lang ani po ani thau markat kam tido wana si skin sa asni yang ini ka porto ke kubis bun sa lagi ko yung di mechu markat kam man gan ke jing pat ki yung iwa siang suk nagal yang ki dorbar siang go fair da mai ki jing ye grelang markam dong yo sa tan nelo da pat ye gan ga corporate ki pajba mandang corporate ki bun cha ai thai nang dong kan isa so te hau pa ni kisna go fair na ya him khie ki dia
kre sistem gi dia book mi jar gi thau nim tau check di entry exit ko to gi chang thau ki welcome to le jing to ko jing lai pa jung yi gan ki CHC PHC siang kuman wong wa nagling so do kula ro chim thia jing to kam ga perto ini jing to ga ambulance ka power generator kam jo le ki additional room ni ma chen ka kam na te kan ga pi sim phu man go le biang dang em jing kana yang ka siang kuman ong dam ba jing em dang yang sa yung ni cho de kula ri wa u chim thia gi ni ki jing du na yang ka pi sim ta go jing chikri wa ba hai pat ba Ang kawan ke kerja appeal ni mentari baik-baik yang konsensi kaum bumi kemat yaki mah. Kapili ko wanra untuk yeteni ni hakar ka mangkapti ka yung gar rumas ko mesti di gina mandong kan kejut ko kam tu yang batai ndai ka jing sikit di ka mong so tan de batai chi so ba untuk yeteni ni hakar ka kejut ko ye pun ha bon ko di ni pai ba gam thai no mandong ka ti ka jing yeteni ni kejut ko ra palat nanti kecing apil lagi yang itu pun siapa tahu itu wakani kejut lada ya kre lang yuki ki doktor ki nurse kani itu kejut ko ye pun ha untuk kejut ko ye pun ha sekarang tiga jingkerpa lagi yang lagi pai ba ki wa ema pu konsensi ke nga urut untuk ya teni tangwa hejo ipo ala hamani ki buka pikir. Ya, thank you. Cenderung ha, cenderung. Jangan ambil apa. Ya ya. Ye nang tu nak kisah. Ay ko hin ti okay okay. Kalau habis kamu ya atau sebab Sana, cenderung. Sok dia. Cenderung ha. بس بالستار هيبقى بس الدنيا ولا لا لا